Hvala lijepa, pozdrav još jednom za sve goste. Dakle, moje izlaganje neće biti dijametralno suprotno u odnosu na sve ono što su rekli kolege. Dobrim dijelom, i gospodin Gold i na početku gospodin Ređić, a onda sa poetom koji ima gospodin Nikolaidis. Dakle, pozdrav još jednom za sve vas. Drago mi je da sam ovdje online, ali vjerujem da ćemo uskoro imati neku priliku da se sretnemo in person. Tako da bit će mi zadovoljstvo da nastavimo, da produbljujemo svoja znanja od ove teme. Gospodin Nikolaidis je kazao, i to je na početku jedna moja opaska koju želim da podijelim s vama, vrlo šturo, vrlo malo informacija, skoro nimalo da imamo vezano na ovu temu, osim nekih autorskih članaka, ljudi koji se onako baš eksplicitno bave tom temom, i našao sam, pripremajući se za ovu sesiju, nekoliko članaka gospodina Nikolaidisa, uvažene profesorice Gordane Đurović i tako dalje. Dakle, vrlo malo materijala da bismo mogli otvoriti ovako značajnu i veliku temu. Neko je podsjetio da se ova inicijativa na početku zvala Mini Schengen, i to ne treba zaboraviti, da konstatujemo da su 3 zemlje našeg regiona do sada pristupile Open Balkanu, to su Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija. Gospodin Nikolaidis je to kazao, želim još jednom da ponovim, da Evropska unija, čini mi se, još uvijek ćuti po ovom pitanju. Zvanično nema njenog stava, ne bih uzeo ono što govore pojedini poslanici Europskog parlamenta, krajnji desničari, stavovi nekih komesara i tako dalje. To nisu stavovi zvanične Evropske unije i zabrinjavajuće zašto nema zvaničnog stava Evropske unije po ovom pitanju. To donekle govori o heterogenosti Evropske unije, da je ona vrlo kompleksna jedna organizacija i nas negdje kao ljude koji stremimo prema tom sistemu vrijednosti i prema Evropskoj uniji kao cjelini negdje i zabrinjava. Činjenica je da je 2014. počeo, odnosno pokrenut berlinski proces pod supervizijom tadašnje kancelarke Merkel, kako bi se promovisala regionalna saradnja i time ubrzalo približavanje naših zemalja, odnosno zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. I čini mi se da je taj proces išao dobro, održavane su konferencije u Berlinu, zatim Beču, u Londonu, čini mi se, jedno je bilo u Trstu i tako dalje. Dakle, sve ono što su sve one teme koje su opterećivale naš region, stavljane su na dnevni red, na agendu i kako tako nalazila su se određena rješenja, ali pod supervizijom Evropske unije. I to je ono što je važno i što naglašavam ponovo. Dakle, Crna Gora, niti Bosna i Hercegovina i Kosovo, koji još uvijek nije u Open Balkanu, neće prihvatiti vjerovatno i ne bi trebalo prihvatiti sve ono što nije pod strogom supervizijom Evropske unije. Gospodin Nikolaidis je kazao ono što smo mi ovdje u Crnoj Gori pomno pratili, izlaganje američkog diplomate na jednom odboru u Senatu američkom, gdje je on kazao da je to treći stup američke diplomatije na Zapadnom Balkanu, ali je ostavio prostora i za neke druge regionalne inicijative. Dakle, iza toga je bio zarez i ja bih ipak u tom zarezu, pa onda tom nastavku koji je slijedio, vidio neki optimizam da to ipak ne bi morao da znači konačan, ako ne makar i zvaničan stav Sjedinjenih Američkih Država po ovom pitanju. Dakle, uvijek ne zaboravite da diplomate uvijek promovisanjem nekog stava i tako dalje imaju i dozu neke lične primjese. Dakle, svakom od njih je negdje stalo da se za vrijeme nekog njihovog mandata završi nešto gdje će oni promovisati to kao neki uspjeh i na neki način lični uspjeh. Dakle, čini mi se da se u Evropskoj uniji čekalo formiranje nove vlade koja je poslužena na koncu prethodne godine, socijaldemokrate, zeleni, liberali i tako dalje. Dakle, Francuska predsjedava u ovoj polovini Evropskom unijom, u ovoj prvoj polovini ove godine, tako da ja negdje očekujem da bi se Evropska unija mogla glasnije oglasiti po ovom pitanju, što bi za nas ovdje bilo vrlo važno.
Naravno, čekajući da se Europska unija oglasi i da zauzme neki svoj stav, Sjedinjene Američke Države se onako javljaju sa tom dakle, nekom robustnijom inicijativom u nadi da se ispostave kao ključni faktor za rješavanje određenih pitanja među našim zemljama. Ono što je važno napomenuti jeste dakle da su ove tri države koje su u Open Balkanu potpisale određene vrste sporazuma, dakle u decembru prošle godine, čini mi se 4 takva sporazuma koliko sam mogao da nađem, i da ih je Skupština Srbije vrlo ekspresno dakle ratifikovala u svom parlamentu. A ono što je dakle zanimljivo da evo i na koncu smo februara mjeseca, dakle 2. mjeseca u toku 2022. godine, a Sjeverna Makedonija i Albanija to još uvijek nisu radile. Dakle, ti sporazumi još uvijek ne mogu se primijeniti u ove dvije države koje to nisu ratifikovale, ali je Srbija dakle odmah to u roku od 2 dana ratifikovala u svom parlamentu i time čini mi se kratkoročno profitirala u odnosu na druge zemlje. Šta je to ratifikovano u srbijanskom parlamentu? Pa dakle, ratifikovani su sporazumi koji su potpisani u Tirani i 3 od 4 ta sporazuma se čini mi se tiču Zapadnog Balkana, dakle tako su definisani. Šta to znači? Na primjer da ukoliko sutra neka od ovih država, Bosna i Hercegovina, Crna Gora ili Kosovo pristupi dakle Open Balkanu, Srbija ne bi morala da ponovi taj proces ratifikacije u svom parlamentu. Vjerujem da ste svi negdje saglasni da bi to bilo onako pompezno, čini mi se, praćeno da, na primjer, hipotetički rečeno, Kosovo pristupi Open Balkanu, pa kako bi to onda Srbija ratificirala u svom parlamentu. Dakle, ona je to uradila na način da su ti sporazumi tako definisani kao sporazumi o Zapadnom Balkanu, tiču se svih 6 zemalja, pa ako neko dođe, to će biti dobro i tako dalje. Dakle, ona je, čini mi se, napravila jedan onako kratkoročan politički profit u odnosu na ove druge dvije zemlje ili eventualno ako se neko u međuvremenu priključi. Sad, šta je to dakle potpisano u Tirani decembra mjeseca prošle godine? Potpisan je sporazum o zajedničkim identifikacionim dokumentima ili, kako bi neko rekao, balkanska lična karta. Dakle, da li nama treba druga karta u odnosu na ove koje imamo? Dakle, Crna Gora izdaje sasvim, čini mi se, lijepe lične karte, još ako se fino nasmijete prilikom fotografisanja, mislim da to je sasvim dovoljno i da mi imamo tu vrstu mobilnosti, da možemo sa ličnim kartama, tim kojim imamo, potpuno slobodno da se krećemo, dakle, i u Bosni i Hercegovini i u svim zemljama regiona, tako da nam, čini mi se, nisu potrebne nikakve dualni dokumenti. Tamo se u jednom od tih sporazuma kaže dakle, da se može pristupiti tržištu rada u nekoj drugoj državi, pa čak i ako ste turista. Dakle, ne morate da brinete o boravišnoj taksi, znate da je Crna Gora turistička zemlja i ako biste, na primjer, nama oduzeli tu boravišnu taksu za vrijeme onih turističkih dana, čini mi se da bi to u mnogome oslabilo, dakle, ukupan prihod, a samim tim i budžet, odnosno kasu naše države. Dakle, čini mi se da je ovo negdje definisano kao igra za velike, dakle, za ovaj poligon negdje za velike igrače. Mi u to, čini mi se, da se ne uklapamo, dakle, iz svih ovih razloga koje sam naveo, a upravo i ovo može biti, dakle, jedan vrlo snažan motiv da ne ulazimo u tu priču, stvaranje zajedničkih institucija, kako je pomenuo gospodin Nikolaidis, pa i parlament, pa možda neko vijeće ministara i tako dalje, nešto što bi bila zajednička institucija za sve ove zemlje. Mislim da nama tako nešto ne treba, da bi to dodatno slabilo naše i onako, da kažem, nejake administrativne kapacitete u Crnoj Gori i da stvaranje nekih zemalja koji se raspale na ovaj ili onaj način, uglavnom krvavo, nikako dobro za građane ovog regiona, dakle je potpuno nepotrebno ulaziti u to. Na primjer, oni su sada predvidjeli te 3 države koje su potpisale, dakle govorimo o njima, ove sporazume, predvidjeli su neke zajedničke komisije. Dakle, nije isključeno, kao što je neko od mojih prethodnika pomenuo, da će se stvarati neke zajedničke institucije, što, opet kažem, za Crnu Goru ne bi bilo dobro.
tržište rada. Dakle, oni žele na neki način da ima ta, da kažem, mobilnost, pa da neko iz Crne Gore može poći u Sjevernoj Makedoniji, što čini mi se, kako reče gospodin Nikolidis, nije lukrativno previše. Radili bismo negdje u Briselu, Frankfurtu ili nekoj drugoj evropskoj predstavnici. Vjerovatno Emira to bolje zna, dakle, koja živi i bivstvo je tamo. Tako da to ne predstavlja, čini mi se, neki boljitak i neku nadu za naše građane. Dakle, iz koje zemlje oni dolazili. Na neki način to tržište rada bi se poremetilo na način što bi se u Crnoj Gori dovezli neke diplome koje su, da kažem, sa raznih univerziteta i fakulteta, a mi imamo, dakle, i viška naše radne snage koja je na Zavodu za zapošljavanje, koja čeka neki posao, i onda bi dodatno obeshrabili naše kadrove, dakle, kojih imamo, sa još nekim diplomama menadžera raznoraznih i tako dalje. Tako da bi u konačnici imali, dakle, rast nezaposlenosti, jer vjerovatno bi se cijena radne snage znatno spustila. Dakle, onda bi se na taj način ugrozila i profitabilnost nekih kompanija i tako dalje. Dakle, Crna Gora nema neke velike ambicije da se širi po regionu, ne znam, da otvara neke velike lance marketa ili pekara, na primjer u Sjevernoj Makedoniji. Dakle, mi za to nemamo kapaciteta, a oni koji bi došli kod nas na način da po tim dokumentima, dakle, koje su potpisale te tri vlade, dakle, kada bi neko došao kod nas, on bi naravno ugrozio nekog našeg privrednika, ugrozio bi neku našu kompaniju. I ne da bi je kupio nego bi je prosto ugasio. Tako da, vjerovatno bi to uticalo u konačnici na povećanje nezaposlenosti, na gašenje domaćih kompanija koje su itekako važne za funkcionisanje naše privrede, tako da u konačnici bi imali nešto što nije dobro, dakle, za naše građane. Dakle, to je još jedan razlog zašto Crna Gora vjerovatno ne bi trebala da bude tamo. Isto tako, čini mi se da se u jednom od tih sporazuma pominje da se fitosanitarni inspektor, dakle, miče na granice. Šta to znači? Dakle, sada kada neka roba želi kao krajnju destinaciju da ima u Crnu Goru, dakle, da dođe ovdje kod nas, da bude prodavana na ovo tržište, a prosto na granici, dakle, na neki način smo zaštićeni da prosto fitosanitarni inspektor mora da pogleda tu robu, kakvog je kvaliteta, ima li, ne daj Bože, nešto što može da bude dugoročno smrtno za naše građane, može li da bude neki proizvod, odnosno neka hrana koja je kancerogena i tako dalje. Dakle, sada je to onako poprilično dobro, jasno definisano i tako dalje. A sa ovim, ako se pristupi takvoj jednoj uniji, kako nam se predstavlja, dakle, carinici, odnosno ti fitosanitarni inspektori bi bili udaljeni sa granice i prosto bi ta hrana došla unutra, dakle, ne bi bila na granici Crne Gore, nego bi bila unutra, i ako se, ne daj Bože, desi da je nešto od ovoga što sam naveo prethodno, da bismo bili u velikom problemu. Tako da, čini mi se da mnogo je razloga, dakle, da mi kao jedan, da kažem, geografski mala država sa 620.000 ljudi nemamo, čini mi se, svoje interese u Open Balkanu, upravo iz svih ovih razloga koje sam naveo. Iako se to predstavlja kao ekonomski projekat, mislim da taj ekonomski boljitak za nas ne bi bio dobar. Dakle, još jednom, sve ono što nije pod strogom supervizijom Evropske unije, mislim da nije interes ni Crne Gore, ni Bosne i Hercegovine, ni, dakle, Kosova, koji još uvijek nisu pristupile, a da prosto pokušamo da građanima približimo šta sve zapravo ovo znači i kuda bi nas sve ovo odvelo ako bi neka nova vlada napravila neki iskorak prema tome.